Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement hene kesngi ke arpo terik unai lar hajar arpo kelap penloy ke inter parish choir competition habian chi hall ke tidra laj mkra. Hakani ke choir competition lawan banyak shimbenta hadu kat santli ki parish ki bahaba ke Shillong Archdiocese. Kapang jokani ke choir competition la sot na ke gospel ulukas lenong ke baningkong ke dekat ke balai po kendai ke baong. Slam hadin kamaria kala krela krum bat kala let bak shari lom shak shnong judia. Kakong san hakani kasngi kalong kakong amperin lingdo. Lawan ban sendran bat aimen sim shu iki samla da kajing donang Vicar General ke Shillong Archdiocese i Father Richard Majau. Ya kan nam la adu hakani ke choir competition la yora da ke Mount Carmel choir Maulai Parish. Kabawan baar kadika Saint John Bosco Seng Samla Catholic Maulai Parish, bat kabawan hakabalai kadika Saint Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish. Pinapit saudong jompi, pipet ka inglam sal kaklumar, pipet kiyin kisem kiklumar, pipet ka politics kaklumar, pipet kiri kipaper kiyaklumar. Padahal kung kani ka jok sisya, ngilong ki badonbong pangide ki balakha ki Catholic, bat ni kum ki Catholic. Na Maria Pi yang kadang don ka jingkermen, kadang kata kaho, kaba kari kam lapan ayah pi, lese ki yeng kisem ki dum lapan ayah pi, lese ki paralok ki parajor ki dum lapan ayah pi, henry ngangen. Bahkan nyam jong jong pi kadai kan nyam jong kejingin kan nyam kaba ayani kata ka hope in the most hopeless situation kan ne pi la krui bapinya pendon buram bapinya testify bapinya tu patba ngadai Catholic nah kata daw idor kini ki kenbur ki paper kaba kan nyam kejungi kalap peni kalau penroy bat ka ai swong bat ka ai jingin dah ka kentu ye pi parok bapin ya kendo teng bapin ya lang ya lum lang ya selok lang ban ai men sem yiwe bak compare ladap saudong jongpi ka kluma ladap pelon jongpi ki wan ki jing tencu ki chat pe ki chat Pidon kata kejingen, bakum Catholic, pidon kata kejingkermen, baudon ubleng jongpi jonga, utrai Jesus Christ, uban yarap yangi, bangin lungin lang na kata kekenrum kekenram, bat bangin pai keman, sya kejing testa kejongi, kejingen kejongi, bayangi lakha kerbang bangin long ki Catholic, yangi lakha kerbang bangin sapriang yang kejingin jong ke Bible. Nak terkadang kebor jong ikun sebelah tolong aku tu berkong penginyo ke penuan rakyat tu kejimah hakim lang salang jungi ka jinglong jungi ke jingkit kam jungi haka seng sama ke jinglong tukhot jungi haka seng sama jong ke parish dengan ke diocese kami berpun di situ hak dong di program hendek semua orang ini banyak kam jungi susu ye ki jingja ke badan sodong hak ini ke cakap ke jungi ide badan mentah kita cepun kecil aman siem kecil ba jah geleng ba nak kenta jungi di ban kamu nam jeliu haki kecil sutu ila kecil kecil play kecil entah akan kita bilang orang ya kecil haki imlang salam kunjul apa kebalang